بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بەڕێزان و خۆشەویستانم لە خزمەت ژیانی گەورە پیاوانی ئەم ئومەتە و ئەولیاکانی ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه و آله وسلم ژیان بەسەر ئەبێن. ئەمڕۆ ئەچینە خزمەت أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي. أبو حسن الشاذلي هذلي مغربي كلا خۆمان بإمام الشاذلي مشهورة. أبو حسن الشاذلي یەکێکە لەو پیاوانەی کە لە ئەسڵا خەڵکی مەغریبە، لە تونس پەروەردە بووە، دواتر بە ئەفریقیا گەڕاوە، لە ئەسکەندەریە لە میسر نێشتەجێ بووە، لە عێراق و لە خۆراسان و لە یەمەن و لە ناو نەجد و باوڵێن سعودیە لەمانە هەر هەمووی طریقەی خۆی بڵاو کردوێتەوە و خزمەتێکی زۆر گەورەی کردو. ساڵی 570 کۆچی لەدایک بووە. مەزهبەکەی مەزهبی ئیمامی مالیکە، یەکێک بووە لە گەورە پیاوانی مەزهبی ئیمامی مالیک ڕەزا و ڕەحمەتی خۆیان لێبێ. شێخەکانی بریتی بوون لە عەبدولسەلام ئیبن مشیش لەگەڵ ئەبوو سەعید الباجی، ئەمە دوو شێخی زۆر باریزن. بەتایبەتی عەبدولسەلام کە أبو الحسن الشاذلي كاتك واز لبابة فقهية كان إهانات وتوجهي تصوفي ورأجري لناو مغربة كسك زوز التأثير لسرداءني وزمني كي زور لخزمتي أمنة وتاوكو بيئجا. عبد السلام مشهور لناو مغربة. علماء هندي كان وصو سنان كردو، هندي كان رخنو ملاحظين لسري داناوا. إمام الذهبي أفرمي وهو رجل كبير القدر كثير الكلام عالي المقام، له شعر ونثر في متشابهات وعبارات، وله في التصوف مشكلة توهم ويتكلف في الاعتذار عنها. أفرمي بياويكي زور قدر قوربو لأمتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم، وتارو خطبو وعظو أماني بأنداز زورة. عالي المقام مقام زور برزة، هم شعري هي هو نيويتي وهم نثري هي وكو بخشان قصي زوري دار رشتو جوان. أفرميه لمتشابهات لعبارات تصوفيا قصي هي مشكليك هي لكلماتي أما مشكلة توهم بالزحمات إنسان أتواني رايكي كاتو وترتيبي بكاتو. طلبة كاني زورن الشرترين طلبين بريتيلا ابن عطاء الله اسكندري كمشهور لجهان إسلامي وتأس كلمات كان شرح كري وبأس كري طلبي أوا. ابن عطاء الله بقطب الزمان ناوي أبا، بزين العارفين ناوي أبا. إمامي مناوي أفرمي جد واجتهد، زور خوي مانو كرت، جهادك زور قوري كرت، جديتي زور نواند، حتى ظهر صلاحه وخيره، هتاوكو بوخلك مو أشكرابو بياويكي الصالحة وخير كان دركوتن. وله أحزاب محفوظة، كما حزبي هي لدعاء كان، طبعا دعاء كاني أو بشبشة سي جور دعاي هي حزب البر، حزب البحر، حزب النصر. هريا كيان بشكيك، هريا كيان دعاء بوشتك. أفرمي أماني هي محفوظة، خلق همو لبري كردو لزمني أوا هموي أم دعاني أو ين لبربو لمريد وتابع كان. أفرمي وأحوال ملحوظة، كما حالي تابتي تصوفي خوي هي كملحوظ وديار بو لا أهلي خوي. ابن دقيق العيد يكيك محدثة قورة كان ومعاصري أو بو ولا زمني أو أبو. أفرمي ما رأيت أعرف بالله منه كاسم نبيني وبأندازي أو خوانازم. ابن تيمية رحمة خوي لبي هاتوا. طبعا ابن تيمية 5 ساڵ دوای وفاتی
ئیمامی شاذلی لەدایک بووە، هاتووە حیزبەکانی هێناوە سەیری کردوون، هەر کەلیمەیەک کە تێیە بوو بێ جێگەی ملاحەظەوە بێ ڕەدی داوەتەوە. بۆیە کتێبێکی زۆر گەورەی قەییمی هەیە بە ناوی الرد على الشاذلیة على حزبيه في حزبيه. ڕەدی شاذلیەکان ئەداتەوە لە دوو حیزب لە حیزبەکانە، حیزبی بەڕ و حیزبی بەحر، ئەم دوانیان زیاتر ملاحەظە و ڕخنەیان لەسەر ئەگرێ. بنمونە مثلا یەکێک لە دوعاکانیان فەرموویەتی نسألك العصمة في الحركات والسكنات. خوایە داوای عصمەتت لێ ئەەکەم، پارێزراوی. طبعا عصمەت بابەتێکە لە عەقیدەیە، پێغەمبەران عەلەیهیم الصەلاة وەسەلام معسوومن لە هەموو هەڵە و کەم و کوڕیەک. کە ئەڵێن لە هەموو هەڵە و کوڕیەک مەبەسمە لە گوناحی سەغیرە نییە، تەنها گوناحی کەبیرە یا سەغیرەیەکی مەشین بە شخصیەتی ئینسان پێغەمبەران عەلەیهیم الصەلاة وەسەلام لێ بە دوور بوون. ئەفەرمێ نسألك العصمة في الحركات والسكنات. خوایە داوای عصمەتت لێ ئەەکەم بم پارێزە خۆ لە هەموو حرکات و هەموو سەکەنات، خەتەرات ئەوەی کە بەدڵمە خەیاڵات یە ئیرادات، هەر ئیرادەیەکی سوء. ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ عصمەتە خاصە بە پێغەمبەرانەوە عەلەیهیم الصەلاة وەسەلام، نابێ کەسێکی تر داوای بکە، خودی دوعاکە هەڵەیە. عەبدولوهاب شێخ عەبدولوهاب الشەعرانی کتێبێکی بە ناوی الأدوية المرضية، ئەوانەی هەموو جواب داوەتەوە. ئەفەرمێ ئەمە یەکەم سوالەکە خۆی بۆ خۆی ئەوە ئەگەیەنێ کە شاذلی معسووم نییە، ئیدعای معسوومیەتی نەکردەوە کە ابن تەیمیە ئەفەرمێ وعەینەن مەسئلەی عصمەت بۆ پێغەمبەران عەلەیهیم الصەلاة وەسەلام واجبە و جائیزیشە ئەگەر یەکێک لە وەلیەکان خوا عصمەتی بداتێ و لە هەڵە و کەم و کوڕی بیپارێزێ. ممکنە ئینسان پارێزراوە بێ. بۆیە هەندێک لە دوعاکان لە مەقامێکی زۆر بەرزایە و ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ ملاحەظاتی لەسەر نووسیوە، ئاساییشە بەنسبەت جیهانی ئیسلامیەوە ئەم فکرانە. طبعا جیهانی ئیسلامی وەکو ئەمڕۆ نەبووە، ئەمڕۆ چیقەڵدانی خەڵک زۆر بچووکە، تەسەوور کە قەت بەرامبەرەکەی ناخوێنێتەوە. لە ساڵی حساب کە 600ەکانی هیجریەوە هەتا ئەمڕۆ، هەتا وەکو ئێستا لە جیهانی ئیسلامیە بە مەلاین موریدی ئەم پیاوە هەیە، شوێنکەوتی ئەم پیاوە هەیە، دوعاکانی ئەخوێنەوە، وێردەکانی ئەخوێنەوە، ذیکرەکانی ئەخوێنەوە، شوێنی ئەکەون، گوێڕایەڵی ئەکەن. تۆ نابێ ئەمە سفرکەیتەوە، چاکەی تێیە قبوڵ یەکەم و خراپەشی تێیە طەبیعیە، هیچ زانایەک نییە معسووم بێ. حتا ئەمەی کە لە عەقڵی گەنجە جاری وا هەیە کەسێکی پێ معسوومە، ئیتر وا ئەزانێ ئەو قسەی کردیتر هەڵەیتیان نییە، پڕە لە غەڵەتە. هەمومان ئینسانین. ڕەحمەتی خوا لە ئیمامی شافعی بێ کاتی ئیمامی کتێبی ئوممی نووسی، چەند جار ئەی خوێندەوە هەر خۆی ڕخنەی لێ ئەگرت، هەڵەی تێ ئەدۆزیەوە. فەرمووی ئەبە الله ئەن یوتیمە کتابا ئیلا کتابه. خوا جل جلاله ئیبای کردووە هیچ کتابێک نییە کامڵ بێ ئیلا پڕ لە هەڵە و کەم و کوڕ. تەسەوورکەن ابن تەیمیە لەگەڵ جەلالەتی قەدریە، ئێستا عولەما هاتوون تەنقیحی کتێبەکانی ئەکەن لەسەر ئەوەی جاری وایە کتێبەکە باسی عەقیدەیە، لە 180 عەقیدە نییە، شتی ترە، ئێستا 20 عەقیدەی تێیە و متەکامل نییە، کەماڵی تیان نییە. هەموو عالمێک لە عالمەکان بەو شێوازەیە، هیچ کەسێک نییە عالمێک لەسەر زەویە بڵێ ئەمە غەڵەتی نەکردو یا فکری ئەمە صحیحە و بەس، ئەبەدەن. عالمی ئیسلامی بە هەمومانەوە جوانین و ئومەتی ئیسلامیش هەڵ ناسێتەوە ئەبەدەن، مفرەداتی هەستانەوەی تیا دروست نابێ ئەگەر هەمومان یەکتر نەخوێنینەوە. بۆیە زۆر ئاسایی بێ بەلاتەوە ابن تەیمیە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ چۆن لەوانی ترا عەرزم کردن وەصفی مەسەلەن یەکێک لە وەلیە گەورانە ئەکە، لەوە شەڕەخنە لە وەلیەکی ترەگرێ. بۆیە هەم فکرە سەلەفیەتە جیقڵدانە بچووکەکە بێ ئاگای لەوە بێ کە هەمان ئەوانەی کە هەن بەرامبەری خۆی بیان خوێنێتەوە، دیراسەی کا بچێ دیراسەکە. ئینسان نابێ عەقڵی ئەوەندە داخرا بێت تەنها کتێبی کەسێ بخوێنێتەوە، ئەبێ جیهانی ئیسلامی بخوێنێتەوە. و هەم فکرە تەسەووفیەکەش نابێت چقڵدانی ئەوەنە بچووک بێ. ئەگەر ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ ڕخنەیەکی لە شاذلی گرتووە دنیای لێبێتەیەک قەیچێک، ئەمە مەیدانی عیلمە، مەیدانی قسەیە، مەیدانی فکری ئیسلامیە. فکری ئیسلامی زۆر دەوڵەمەند. تەسەوور کە ابن عەرەبی یەکێکە لە ئەو کەسانەی کە زۆرترین قسەی لەسەر کراوە لە جیهانی ئیسلامی، زۆر ئاساییە. جاری وا هەیە کەسێکی سۆفی ئەبینی و توێتی ابن عەرەبی کافر، وەکو ئیمامی تەفتازانی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ. کەسێکی تر ئەبینی هەر عینەن
صۆفی پێی وایە گەورەترین وەلی سەرزەوی. کەسی تریش ئەبینی هاوێنە ئیبن عابیدین و ئەمانە ئەفەرمێ وەڵی خۆی وەلی خوا بوو، بەس ئەم قسانەی غەڵەت بوو، حرامە کتێبەکانی بخوێنرێت. ڕەئیە یعنی لە جیهانی ئیسلام سێ ڕەئی لەسەری هەیە. بۆیە ئەم بابەتانە بۆیە حەز ئەکەم یەکەیەکە بیان هەڵوژێنم. بەتایبەتی ئەبوو حەسەنی شاذلی ڕەضا و ڕەحمەتی خوای لێبێ بۆیە هەڵمژارد هەم یەکێکە لە ئەولیای خوا هەمیش قسەی لەسەر کراوە قەیچێک. بۆیە ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه و آله وسلم ئومەتێکی زۆر گەورەیە، جوانە، جەماڵێکی زۆر گەورەیە، هەمومان پێکەوە متەکاملین. ئێمە رب العالمین ئەم ئومەتەی بە بچووکی خەڵق نەکردووە، هەل لە مەذهبی فقهیە چوار مەذهبی داوینێت. لە عەقیدەیە مەقالاتی ئیسلامینی ئەبوو حەسەنی ئەشعەریە خوێنیتەوە ڕەحمەتی خوای لێبێ، اینجا ئەزانی ئەم ئومەتە چەند عەقڵی گەورە بووە، چەند مەجالی فکری داوە. خۆ ئەکرا ئومەتی ئیسلامین مەجالی ئەم فکرانە نەدا، بەڵام مەجالیشی داوە و خەلیفەی موسڵمانی وجودی هەبوو و تەواجودی هەبوو. حتا ئەبوو الحەسەنی شاذلی یەکێکە لە مجاهیدە زۆر گەورەکە، کاتێککە لویسی نۆیەم لە فەڕەنساوە هێرشەهێنێ بۆ ئومەتی ئیسلامی، ئەوێ میسر داگیر کە جیهادێکی زۆر گەورە بەرپا ئەبێ. یەکێک لەو کەسانەی کە مشەجعینی زۆر بەقووەتە بەرامبەر بەوە لە حەملەی حەوتەمی سەلیبیەکانە بخوێنەوە ئەبوو حەسەنی شاذلیە، چونکە کەلیماتی ئەو تەئسیراتی لەسەر هەموو جیهانی ئیسلامی هەبوو لەو کاتە. هەموو جیهانی ئیسلامی هەروژان بۆی جێشێکی گەورە کۆبێتەوە و بەرامبەر فەڕەنسا وەستانەوە، فەڕەنسایان شکان. ئەسڵەن لویسی نۆیەم گیرا لە میسرە. بۆیە ئەم پیاوانێکی زۆر گەورە بوون. حتا زۆر کەس پێیان وا بوو شاذلی لەو زەمانە تەنها قسە ئەکا، بەشداری ناکە. شاذلی بە چاوی کوێرەوە بەشداری کرد. تەڵان شاذلی لە بەشێک لە ژیانی بینایە، بەشێک لە ژیانی نابینایە، بە نابینایی لە جیهادا بەشداری کرد. ئیتر موریدەکانی شتی زۆر ئەگەڕنەوە لە کەرامات کە تیری ئەوشاند و بەر دوژمن ئەکەوت، کە چۆن شەڕی کردووە، کە چۆن ئەوانە گرنگ نییە. ئەوانە گرنگ ئەوەیە ئەم پیاوە هەمووان متفقین لەسەر ئەوەی لە مەیدانی جیهادا جەنگێکی زۆر گەورە و مجاهیدێکی زۆر گەورە بۆ لە ڕیباتا بووە بەرامبەر بە کافران، لە پەناشیا ئەهلی تەسەوف و تەسکیە و تەربیە و عالەمێکە یا عالەمێکی زۆر گەورەیە لە ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه و آله وسلم. اختیاراتی فقهی تایبەتی خۆیانیان هەیە شاذلیەکان هەتا ئێستش، چکەوانە مالیکی مەذهبن و هەندێ ئارای زۆر توندی خۆیانیان هەیە، تون دەستیان پێوە گرتووە. بنمونە مەسەلەن غوسڵی جمعیان بەلاوە واجبە، هیچ مەجالاتێکی بۆ مەسائلی سنەت و ئەوانەیان نەهێشتوێتە. کەلیماتی گەورە گەورەی هەن ئەم پیاوە. کەلیماتەکانی یەکێکیان ئەفەرمێ لا تجد الروح والمدد ويصح لك مقام الرجال حتى لا يبقى في قلبك تعلق بعلمك. أفرمي نهز بالروحد أكيت ونهز بمددي خواي أكي نبيت أشيت مقام الرجال جورا وحتى وكل دلتا مسخل الزريك أبي ضلت بيوزنه بعلمك تو اعتماد لسر علمي خداني أبي خد تجرد كي بخو اعتمادي تولى سر علم النبي خالية كم دوم اعتماد لسر جولة وحركي خد نبي جديتي خد نبي سهم لسر اجتهاد ومندوبوني خد نبي أفرمي وتيأس من الكل دون الله أبي بقيت أمبلي مأيوز بي لعلمة لجهد لجهاد لهرجيش تنها خدابين بي إن جاء قيت مقامي بيا وقورة كانوا ورتوا دبروا مقامي ولايات إنسان سرقك كلماتنا زور قورا كلمات يكي كسيك كبتجربة بيا الروشتوا عالمي كي زور قورة بوا هم قرآني مباركي لبر بوا كتابي موطئي مع مالكي لبر بوا هزاران فرمایشتی پیغمبریان صلی الله علیه وسلم لسنگیاتی مجاهده کی زور گوری کردووە ئەفەرمێ اعتماد لەسەر علمەکە دانەنێ اعتماد لەسەر جهد و جیهادی خۆت دانەنێ هەمووی فڕێ بدە اعتماد بەس لەسەر خوددا دابنێ خوایە بەس تۆم هەی مەئیوز بە لە هەر هەمووی تەنها و تەنها ئەوە سوود بە تۆ ئەگەیەنێ ئەوە لە تۆ ئەکا کە بەرەو خوددات ببە هەر کاتی اعتمادی لەسەر خۆت دانا ئیتر تۆ فەشەلتێنە تۆ بچووک بوویتەوە تۆ دواکەوتی ئەفەرمێ چوار شت هەیە لەگەڵ عیلما کۆ نابنەوە ئەگەر ئەم چوار شتە هەبوو لەگەڵ عیلما کۆ نابنەوە یەکەم حب الدنیا کەسی زانە ئەبەدەن نابێ دنیای خۆش بێ نسيان الآخرة أبدا نابي آخرتي إليات كات خوف الفقر أبدا نابي هجاري بترسي همشة تشاو تيربي
خوف الناس أبدا نابي لخلق بترس أفرمي علم خواهي قورك بتوي عطاءك كاتبت عطاءك أم تشوارت يابي حبي دنيا لدلي تويا نبي نسياني آخرات بهيشوا لدلتا نبي لدلتا ترسان لفقير ترسان لخلق نبي أبدا إن جاب لكاني زان الزور أقري ممكن إنسان بالله والله كسك أبينم علمي شي هي وأمانة شيني أفرمي إلا ركني لم ركن عن النقصان وأكس عالمني شكو أبو جهل مكبي ألين أبو جهل خو بيوتر أبا الحكم بيوتر زور عقل وداناو شتي زور بيو بلان بيوتر أبا جهل بو شكو جهلي بمعنى هي حبي دنياي هي نسياني آخرتي خوفي فقري هي خوفي ناسي هي أفرمي أمانة علم لقل يانا سودي نية أقر حتى مثلا علمي شد هبي روجك للروجان أقر إيش لما نتهب وإيش لم بيانا يترتو علمك نفع ناقيني سود ناقيني أفرمي أقر زانيت كتو صادقي يتر بويربه طبعا أبو حسن الشاذلي يكيك لو كسا زور بويراني لزمني خويا تصور كان تحداي همو جهاني إسلامي كي بتاقي تنها نفرك بكويري همو جهاني إسلامي چندین نامه هەیە کە لەم کەسەوە بۆ ئەو کەسیتر لەو فەقیهەوە بۆ ئەویتر شکاتیان کردووە لای ئەم گەورە لای ئەویتر لای ئەویتر هیچ گوێن نەداوەتی هەتا کە ئەچێت بەرەو حەج تەبان یەکێک بۆ لەو پیاوانەی زۆر حەجی کردووە زۆرینەی ساڵەکانی عومری چووەتە حەج ئەفەرمێ کە چووە حەج نامەیان نارد بوو ئەوێ وتیان ئەم پیاوە کە دێت وڵاتی ئەمەی تێکدا وڵاتی ئەوەش تێکەدا ئەفەرمێ کاتی ئەمیری ئەوێ گرتی قسەی لەگەڵا کرد چەند منازەرەیەکیان کرد ئەڵێ خۆی و ئەتباعەکانی بەردا وازي لي هنا حتى مقامي داية شوينك داية كبو إسراحة نشتجي خوي أفرمي كاتك الصادق الموقن لو كذبه أهل الأرض أجر همو أهل الزي بدروي بخنوة لم يزد بذلك إلا تمكينا أبدا أأم به الشوازي أو جورق لتماليت يدروزناك تمكيني زياتري أداته مسيطر أبي زياتر أو زانا قورانا طبعا بيركنوا لزمن خلافة إسلامي شاية لسر فكري خويان آمادن سجن أبين زحمتي النار زور طبيعي يعني توهر حياتي ابن تيمية بخوينا رو نيويل سجن همو زانا كان يتر آوان ابن القيم بخوينا هر آوا إمام ابن كثير بخوينا رو آو هايا إمام الشافعي بخوينا آوايا إمام مالك هروايا إمام أبو حنيفة إلا كيشيان هبوا لقل سلطة ودا صلاة شكو أمانا أهلي وعظ بون أهلي إرشاد بون مجالي ظلم يا ندى ولا شو ظلم يا بيني بتشون تسير ريان قرتوا أم بيواني زور قورا لزماني خلافتي مسلمانان أو مجال يا ندى قرب سر إيم لم زمانا مزور كات بيمن وايا قوري أم ملاطانا يتري هيك نيش هو لي خواي هو أوانا لهارون الرشيد رازين أبو أوانا همو خليفة كهاتو جاي ملاحظة ولا يعني تشونو قصيان لسر كردو أموش قاريان كردو مجال يا ندى شو كمان بيوانا كان كأهل التمكين أفرمي أجر همو سرزي يكون تويان بدروخستو ما دام خوت الرازقوي إلا أود بدروخستنا وتو بهسترك لا وازدناك أفرمي الطريقي شاذلي إما لسر كان شتيك كان بايك بيكات ويكم المداومة على ذكر الله بردوام ذكري خوابك ترك الغيبة بهمو شوازي أبي غيبة ترك بهي شوازي بس هيج مسلمان إنك ترك سوء الظن بعباد الله أبدا قماني خراب بهيج عبد العبد كان إخوان نبي فمن واظب على ذلك رزقه الله من حيث لا يحتسب أما مشهورة لفكر شاذليته أفرمي هركز لسر أمس يشتسي بهاية بردوام بغيبة تركة قماني خراب برانبر بعبد كان إخوة تركة بردوام ذكرك أخوي رزقي أدا لشوينك وكا هيج حسابك أم بو نكردو كومل دعاء زور قوري هي كومل الشعري زور قوري هي شاذلي يشق لدعاء كاني الله إلهي أي الأحوال أحب إليك وأي الأقوال أصدق لديك وأي الأعمال أدل على محبتك وفقني واهدني أفرمي خويا أكريو بأيش بخوانيته وإلهي أي الأحوال أحب أي أوا وفقني هم بكيت مفعول بوفقني واهدني أشكري مفعولك محذوب بهردو شوازك أخوان ريتو أي خويا هرشي حالك كلايتو خوشويست
هەرچی قسەیەک صادقترین لای تۆ، هەرچی کردەوەیەک دەڵالەتەوە نزیکم ئەکاتەوە لە مەحەبەتی تۆ بەرەو ئەوێم ئەبا بۆ ئەوە تەوفیقم بدە، بۆ ئەوە هیدایەتم بدە، بم کە بەشێک لەوە. تۆ ئەم دوعانە زۆر گەورەیە، یعنی تۆ دوعا بکەی خوای گیان هەموو حاڵەکانی من باشترین حاڵ بێ، خۆشەویستترین حاڵ بێ لای تۆ، قسەکانم ئەستەقترین بێ، کردەوەکانم باشە، هەمووی دەڵاتکە لەسەر مەحەبەتی تۆ، دەی خوای تەوفیقم بۆ ئەوانە بدە. طبعا شاذلی، ئیمامی شاذلی، ئەبول حەسەنی شاذلی کتێبی زۆرە، جارێک پێی ئەڵێن بۆ کتێب نانووسی، چونکە توانای قەڵەمی زۆر بەقووەتە. ئەفەرمێ کوتوبی ئەصحابی، ئەم ئەصحابانەی کە من هەمن بە دەوربە ئەمانە کتێبەکانی منن، بۆیە مەقولەکان و کتێبەکان و وردەکان و حیزبەکانی دوعاکان و هەر هەمویان لەبەر بووە ئەوانەی کە شوێنی کەوت. ئاعتیمادیان لەسەر ڕیوایەیە، ئاعتیمادیان لەسەر کتێب نییە. هەتا ئێساش طریقەی فکرەکە ئەو هەیە. ئەفەرمێ پێغەمبەریان صلی الله عليه وسلم ئیمامی شاذلی لە شوێنێکە ئەفەرمێ کە وەفاتی کرد ئەصحابی بەجێهێشت، کوتوبی بەجێ نەهێشت، بۆی ئەصحابەکان گرنگترن ئەمێننەوە لەسەر زەویان، نە کوتوبەکان. جاری وایە کوتوبەکان نامێننەوە، بەس ئەصحاب ئەمێننەوە. بۆیە زۆرێک لە شتەکانی کە نووسراوەتەوە ئێستا وەکو کتێبێتە پێشچاو، سەدان کتێب هەیە هی شاذلی، هەمووی تەلەبەکانی نووسیوانەتەوە، هەندێکی لە دوای خۆی بووە. بۆی ئیبن تەیمیە ئیشارەتێک بەوە ئەدا، ئەڵێ هەندێک لەم مەقولانەی کە لێی نەقڵ کراوە احتیمالی هی شاذلی نەبێ، چون کەلیماتەکان خارجە لە ئیدارە و ئیطاری مەسەلاً ظاهری شریعەت. شتێکی زۆر گەورە کە لە فکری تەسەووفیە لە زەمەنی شاذلیە گۆڕانکاری بەسەر ئەهێنێ، هەتا وەکو ساڵی 500ەکان 600ەکانیش ئەو کەسانەی کە ئەهلی تەسکیە و تەربیە بوون و بە وەلی خوا ناسراون، جلو بەرگ و پۆشاکیان جلو بەرگ و پۆشاکێکی سادە بووە، زۆر سادە. بەڵام شاذلی، طریقەی شاذلی بە عەکسەوەیە، ئەفەرمێت جوانترین جل بپۆشن، جوانترین عەتریش لە خۆت بدەن، چاکترین خواردنیش بکە. بۆیە شاذلی ئەفەرمێ حتا بۆ هیچ شوێنێک نەئەڕۆژ بە پێ وەکو ئەوانەی پێش خۆی، إلا ئەسپێکی زۆر جوانی ئێنە و سەر ئەکەوت. ئەفەرمێ ئەعەریف الله وەکن کەیف شئت. ئەمە فەلسەفەکەی ئەوانە، خدا ناز بە ئیتر چۆن ئەبی ببە، لە چه مەقامێکای، چەندێ دەوڵەمەندی، چەندێ، بەس مهم تۆ خدا ناز. فکری ئەمان خدا ناسی بە جلوبەرگ نییە و بە خواردن نییە و بەو شێوازە نییە. ئەمان پێیان وایە فەقر فەقری دڵە، نەک فەقری دەوروبەر و جلوبەرگ، نەک فەقری ئەوەی کە ئینسان هیچی نەبێ بیخوا. فەرمویانە ئەمە طریقەی ئێمەیە. شاذلی لە مەسەلەی مجاهدەی نەفسیشە فکرەیەکی تری هەیە. ئەفەرمێ طریقەی قودەما هەر هەمویان ئەوە بۆ ئینسان بێت تەسکیە و تەربیەی نەفسی خۆی کە بەوەی کە مجاهدەکە، هەر جارە صفەتێکی خراپ لا بە و صفەتێکی باشدانە، صفەتێکی خراپ لا بە و صفەتێکی باشدانێ. ئەفەرمێ من ڕێگایەکی زۆر دوورە بەخوا گەیشتن. ئەفەرمێ طریقەی ئێمە بۆ بەخوا گەیشتن ئەوەیە کە ئینسان محاولە بکە حبی خوا لە دڵی خۆیان دروست. ئەفەرمێ ئەگەر حبی خوا لە دڵتا دروست بوو، تۆ ئەبیتە محبی خوا، خۆشەویستی خوا. کە بوویتە خۆشەویستی خوا، هەموو ڕێگاکانی مجاهدە ئەوەی بە چەندین ساڵ ئەتەوێ بیبڕی، بە چەند لەحظەیەک ئەتوانی بیبڕی لە حزوری خوا. بۆی طریقەکەی فکری ئەمان جیاوازە لە هەموو ئەفکارەکانی تری تەسەووف و هەموو ئەفکارەکانی تری ئەو ئەولیانە گەورانەی کە هەر یەکە و طریقە و ڕێبازی خۆی هەیە. ئەمان طریقەکەیان ئەوەیە لەسەر حب بنیاتەندرێ. ئەفەرمێ جوهد و مجاهدەی تۆ با لەسەر ئەوە نەبێ هەر صفەتی خراپە لای بۆ ئەوانە. ئەفەرمێ چونکە ئەگەر حب لە دڵتا چەسپی، خراپ خۆی نامێنە، پڕ ئەبێ لە چاک، پڕ ئەبێ لە نور، پڕ ئەبێ لە جوانی. ساڵی 656 وەفاتەکە لە ڕێگەی حەجە. عەرزم کردن کە هەموو ساڵی حەجی کردووە، کە لە ئیسکەندەریە دەرئەچێت لە شوێنێک ئێستا پێڵێن قەڕێتە شاذلیە یا قەڕێت الئیمام الشاذلی، گۆڕەکەی هەر لەوێیە و مزگەوت و مەئوە و مەقامیان هەر لەوێیە. لە ڕێگەی حەجە ئەم پیاوە گەورە وەفاتەکە و هەتا ئێستاش ناو و دەنگ و ڕەنگ و بۆنی لە جیهانی ئیسلامیە هەیە. گۆڕانکاری زۆر بەسەر ئەسڵی مەذهبەکە هاتووە، پێویستی بە تعدیلات هەیە، پێویستی بەوە هەیە کە ئەم فکرە داڕێژرێتەوە، بەتایبەتی بۆ ئەم زەمەنە بشێ، ئیشی لەسەر بکرێ. گرنگ ئەوەی ئێمە ئیسفادە لەم کەلیماتی ئەم پیاوە بکەین، لە حیاتی ئەم پیاوە بکەین کە یەکێکە لە ئەولیا گەورەکانی ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وآله وسلم. داوا ئەکەین لە ذاتی پاکی پەروەردگار خوایە ڕەحمەت و بەزەی خۆت بەسەرمانە ببارێنە،
كرمي خود بسرمانا ببارنا إيمان من دام زراوك يا رب العالمين لسر جنبنا كان من ببور يا أكرم الأكرمين خويا گناه بأشكرا كردو ما نعفو منك خويا گناه بپنهان كردو ما نعفو منك خويا گناه نمان زاني كرد من عفو منك گناه زاني ما زيادة روي من كر خويا عفو منك پروردگارا لت أبارين ولت ألالين و بركاتي آسمان وزوي بسر مانا ببارنا بركات بخركات مانا وبركات بخر جيان مانا وبركات بخر قسم مانا وبركات بخر جوا قرتن مانا وبركات بخر طاعة وعبادة مانا بركات بخر نوسين مانا يا إلهي داوى اللي أكين بركات بخر قتابي وما وصا مانا بركات بخر ناو دايكو باوكو مالو منالو وشمانا وتاروجي قيامت إلهي مالك من پر بركتك شارك من پر بركتك نشتمان ولات من پر بركتك أمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پر بركتك يا إلهي برحمته بزي خود بيركان من پر آوك كان يا وكان من هالقلاوك پروردگارا بركت بس الزرعات كان مانا ببارنا بس المرومالات مانا ببارنا بس البازار وكسابت مانا ببارنا بس الراتب ومعاش وجيان مانا ببارنا إلهي بركت بخلنا وظيفة كان مانا تو قوري خود خوايا لم زمني ببركتي ببركت من مكة يا رب العالمين خوايا داوال لي أكين برحمتي خوت وبزي خوت بكرمي خوت هر قرفتك من هي ومن شار سرك أو من بحال ومال مال دارك أو من بمنال منالي بعطاك أو من بمنال منالي صالحك إلهي أو من قرزار قرزي سرشاني سوك أو من كم رزق رصي حلال زيادك أو من نخوش الشفاء بنيرا يا إلهي أو من حاجة إيكي هي تؤبد ميور أو شار سريك يا رب العالمين خويا دڵە كان من آرامك ماڵە كان من آرامك تو قوري خود قورا كان من آرامك زندو بونو من آرامك روجي لقاما ببيغمبر صلى الله عليه وسلم آرامك بآرامي لبهشتكي خوتا كومان كرو يا رب العالمين يا إلهي لد أبارن ولد ألالين وعقيدة وإيماني خومان لم زمني فتنة يا خويا سباردي توكرت أي أو كسيك قد سبارد لا يتوزايا نابي الزايمان مكلم كارواني خواناسية يا رب العالمين درجاي خير بسر ما نبكروا ضلمان بيوسك بخواناسي وطاعته إيمان من دام زراوك يا رب العالمين خويا لد أبارين ولد ألالين برحمة وكرمي خوت بقوري خوت بلطفي خوت يا أكرم الأكرمين لطفي خوت بسر أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببارنا نصرت بمسلمان بدا خويا نصرت من بدر يا رب العالمين لكي جهانا هين خويا نصرت من بعطاك تو قوري خود خويا نصرت بأهل غزة بدا سركوتيان كان نجاحتيان بدري سري يهود ونصارى بشكينا وشتشوريان يا رب العالمين إلهي هيج كاتك نبو لجهانا آوهم كافران كوبنو وسر أمتي إسلامي مسلمانانيش بيدنگ تو قوري خود خويا داوات دي أكن بقوري خود عظمتي خود من بشان بدا قدرتي خود من بشان بدا مسلمانان سركوتوك يا رب العالمين سري يهود ونصارى شورك يا أكرم الأكرمين ظلمان خوشك بالنصاتي مسلمانان يا رب العالمين إلهي أم تفرقي لبين أمتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم ما هي الله أم عقلبتو كان لنا أمتا ما هي الله ظلمان يكخى يقوتمانك يكمالمانك بهزمانك سرمان خروا إلهي عدالتي جهان بخروا دسمان يا أكرم الأكرمين إلهي داوال لي أكن بناوي جوانت بصفتي برزت بركات ورحماتي خود بسرمانا ببارنا درقا كاني خير بسرمانا بكروا يا فتاح درجة كاني خير بسرمانا بكروا درجة قبولي خود بسرمانا بكروا درجة علم من بسرا كروا درجة عمل من بسرا بكروا درجة إخلاص من بسرا كروا إلهي لجناهي داكو باك من ببورة لجناهي براو خشكان من ببورة لجناهي خزم وكسكان من ببورة لجناهي هاول وخشويستان من ببورة لجناهي ما مصاب قتابي من ببورة يا إلهي لجناهي خزان وهاوسر ومنال وشمن تاروج قيامة ببورة يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خوت وبكرمي خوت هركز شاكيكي لقلا كردون لهمو عمر مانا يا إلهي لقناهي همو أن ببور يا رب العالمين إلهي أو إلى الروي مادي ومعنوي الرجل للرجان هاوكاري إيما بوا بوتيكي خير بكلميكي خير بدعائكي خير يا إلهي داوال لي أكين برحمتي خل لقناهي همو أن ببور يا رب العالمين إلهي داوال لي أكين برحمته كرمي خوت وبزي خوت لقناهي همو أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورا هر ناوشان هي هر رنجيشان هي لهر شوينكاهن لهر جيغيكاهن بهر شوازي قسأكن
لهر زمنك بون لهر يا إلهي لجناهي أم أمة ببورة يا رب العالمين. يا ربي خويا لجناهي مردو كان من ببورة، إلهي لجناهي مردو كان من ببورة، إلهي لجناهي مردو كان من ببورة، إلهي لجناهي مردو أمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم ببورة. تايبت أواني يا إلهي كسنيا دعائي كان بوبك وبينازن وإما دعاء بوكين يا ربي خويا لجناهي هميان ببورة يا رب العالمين. إلهي إما زمان من كل دعاء لنا بزماني بيغمر صلى الله عليه وسلم أبارينا ودعاءكين يا إلهي أو خوشي وستي ظلمان هر داوایکی لێ کردووی لە هەموو ژیانیا هەر چاکەیەکی ویستووە یا ئەکرەم الأکرەمین و ئێمەش داوات لێ ئەکەین ئیلاهی پێمان بەخشە یا رب العالمین. ئەو خۆشەویستەی دڵمان هەر پەنایەکی پێگرتووی لە هەموو عمریا ئیلاهی ئێمەش پەنات پێ ئەگرین و پەنامان بدە یا ئەکرەم الأکرەمین. ئیلاهی صلاة والسلام خود بديداري پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببارنا. إلهي صلاة والسلام خود بديداري همو پیغمبران عليهم الصلاة والسلام ببارنا. إلهي رضواني خود بها همو أصحاب ببيت جوازي ببارنا. رحمات وبركات خود يا إلهي بسر همو أولياء وعلماء أمتا ببيت جوازي ببارنا يا رب العالمين. إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خود محبة لدلي أولين وآخرين أمتا دروسك بيوسمانك بيك وبهيزمانك. إلهي داوال لي أكين أم بغزوكين وحسادة لنوان مانا مهلا يا رب العالمين. إلهي داوال لي أكين برحمتي خوت وبكرمي خوت وبزي خوت دعاء كان من قبولك يا رب العالمين. قبول ما بدر إلا أسمان، قبول ما بدر إلا الزبي ورمان قل الله إخوتي يا أكرم الأكرمين بعبد الصالح كان يخوت قبول منك يا أكرم الأكرمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. خوي قول لقناهي من الشيء أجبوري وخوالي من قبولك.